Na oroborwene ndikiuria kitu twikuria moni yaku yariko iguru ria kurungikwa ni koti kwa RWARIA rokweberia gavana KAWIRA moni yaku yariko kumania no gambe buba koti no ithire itwa ya moni yaku kurukira na mbetu ni 40188 kanenya kibugo imoinyanya yatu kitha tukeleke moni yaku ratwita na mbere na ndato chietu mona ni otomaliria ne Cindy Karwitha na ngeto Phineas imana na ndato cheru demwe ikamberia aichichongwa. Koti ya MERU nirungikite RWARIA rombunge ya county ya MERU rokweberia gitene gavana KAWIRA Mwangaza na kire wa muri buraburititwe ni mugambithania wa maecherere ni ati mbunge itithiatirite mitaratara kire kureta RWARIA ru mugambithania cherere ariuga kwaga kuthingatira mitaratara inindi KIOTO kia gavana KAWIRA no kiunwe ni mbunge na kuga ati gavana KAWIRA atibatire gukurukirwa mantu ya kuna watho muthuri Murioki no twambiria chio muthira na arua koti ya MERU gukurukira mugambithania wa maichirera nirungikite assembly ya MERU kwalira RWARIA kuingata gavana KAWIRA Mwangaza ujo nandi ni kuringana mugambithania wa maichirera augite ati mbunge ya MERU itathingatite mutaratara mwega kureta RWARIA kuinga gavana KAWIRA kitine RWARIA ruru rwaretinie MC wa boge tawes ndimke Kiogora. And upon considering the application and the preliminary objection and after hearing the presentations of counsel, this court finds that the procedure adopted by the respondents to process the proposed motion of impeachment of the petitioner is flawed and has the effect of violating her constitutional rights. And under the powers donated to this court by Article 23(3) of the Constitution, it is therefore hereby ordered that the impeachment motion dated 21st of November 2022 by members of the first respondent scheduled for debate on the 30th of November 2022 at 10 a.m. is flawed and is quashed. A conservatory order is hereby issued prohibiting the respondents from discussing, debating, or in any way whatsoever dealing with the impeachment motion against the petitioner scheduled for debate today at 10 a.m. India mnabubu akere speaker wa mbunge ya MERU ni wa ibubundi augite bota mbunge ya MERU ni bathingatirire watho bwa koti na koti ne thikiririe kizru kire ne GWITA yauga gesheria ta thingatirwe kire ku prepare the motion on impeachment na batu no tunatuitu ya sheria tukwirwa koti yauga tugatuketania na koti yauga na tutumbere kwendea na decision ya impeach the governor although no taka to serve by the inya but itugire it is very important for us to accept uria court yauga and union message to kwenda ukinyiria wananchi betu Pedro Baije the assembly is together na batwe tu wananchi tuliheshimiwa na kwathikira sheria igendokia maana muno ona kinya kithira guti watho baraunite kagita kara RWARIA kuinga gavana KAWIRA Mwangaza rurandika wa ni atatumba kuthithia nikende nya assembly ithikirwa nontu tewe utumuntu tena right yawe nontu ekeja kwethwa akiuba kuwa tutathithitie then tubati kumenya umati tutathithitie ka kwi mantu jange yatonyere katigati ari au so by roju okay tukeba tukwantu ba MERU mwerekeo jetu turi mbunge ni atatukuthugania but now also itokoni ndio karandiguru as an assembly kenda tuchokaniria kanywa na tono atwitite na toria na wakiri atwanaraisira kesi ura itaitire then atunikenda tumba kuthugania indi kuningana na speaker mbunge ya MERU ibubundi na ati utiko kiomba kurigeria MCA kureta RWARIA ruru kairi rwa kuinga KAWIRA gitine nontu koti itarika na maitejera KAWIRA arero na athithetie kuga ki mutaratara ruru atumirwe tutabugi mbunge na inya power kureta motion nge impeachment asare as tomorrow ko kuga ati no tuyotera ya na ro jate mbere okareka te kuga rojo kimya kio na kimya kira kingi mbunge ne rigiritwe so inya kezi ya pili enderete still mbunge na power inge ya kweja na kureta motion of impeachment asare as next week on Tuesday kana Wednesday. Mwankira nandi wakiri Mutumathi Ankolu na sokete kire koti ya Piru nikenda kurekana na uria mugambithania wa maicherere ya gitite. Nkiripotera Uru TV Bitambuthuri Murioki.